mai ke jang we tarik tharuk ne Kuki narco terrorist ping na nakang leli rai ra ka ta hi ka chang thum ka gi da chimik so a khamang wa ta le Sinakeithei li la hor chat da athum na rai ra ta da khlai hi chi pa pam ma nga thor nga chin nga sun ma tai ma nai nong mai ra kap ka sang mang maning la pom ai na tang da ma san khar ra tha ga hai nai Sinakeithei nga lai hi li Rana luma san mi da Sinakeithei ru chum nau ki pali ka masa chum ne chu wang ra di ma son ni da lai I tmui pang sap baning ma ne ran ang a kamila ke a chu lai I tmui maring ka pha phong so sit in protest sila I tum playground Sinakeithei wi ngreu phung cha ka kham thang thlai ji chili ma pam leng ma da hi ka tha apam ma cha la ka ja khali ka chip wi la ga I tmui maring ka pha ka khnang hi phong sok lak the pam the kleine China yang mi the kleya sarkar we ka thana bing na tum sai ko really Sinakeithei avung ra sai ko ru we mayu kai na lat lui the ponga ye Sinakeithei hi li ngak mi lo yui ka si yang ka si bing na Kuki narco terrorist bing na ya ka chipata siman khawai I tumbli chipata masun ma khaning li masun sa la ka rek ta khlai hi sarkar we ka than na ping na yang sang mi lak lo ka chi hi arui la lui da po ngai ye sarkar we ka than na ping na ma yang sang mi ma ne ka chi maning ma ne kha matai khamai yang sang khami arui ai na tang da I tum tharing da nga chi da pi phu pam phu ma chi la lai da khlai naw ngara ka te tiao naw ngara ka chung kha ramli ma pam la mi Namlee sai cha la ga hai da lai khar naw ga chung ga pam da lai mong chu khar ra ning sa chu la ga khanang la ga pam da khlai hi la thum na thuk lak ai na ma chuk la ga sarkar phung da khlai na thum na Sinakeithei li ka tha da sa mi ka pai ka apong lai khla ga chi hi yang sang mi lak lo ga chi hi la lui da Sinakeithei avung ra sai ko ro we ma yu kai na ka po nai Honorable Chief Minister Yumnam Khamjong, Home Minister Govindas Bonthojam, and the concerned authorities. I am Ngambam Hisingshap, a teacher at Model English School in Sinakeithei. Education is neither a luxury nor a privilege for the few. It is a basic necessity and right of each and every child. We as teachers impart education to all the students from diverse backgrounds, castes, and communities. But today, bombs and bullets are speaking, books have become silent, and the education of the students are being nipped in the bud. The joy, laughter, and innocence of the children are lost in fear and anxiety. Their future is darkened. Secondly, a bunker has been constructed by the Kuki militants in our land at Lungter Hill. Conduct a joint verification of jurisdiction and land records. The Kuki militants have violated the Sioux agreement. We demand to relocate those two camps that are at Kamjong and Mount Sinai at Kangbokpi. Sinakeithei is a village that has served the Indian government, be it in politics, government sector, or military. For instance, we have Manipur's second MP, Suisa Rungsung, who is from Sinakeithei. We have retired Chief Principal, Commissioner Income Tax, in addition to retired Senior SP in CBI. We have two fallen soldiers for India's flag in Kargil War. We have sons and brothers who have served the nation in India-Pakistan War as well as in Jammu and Kashmir War. Today we ask, let that same flag protect us at Lungter Hill. As long as that bunker remains, fear remains. If no action, the situation may deteriorate. We fear unwanted incidents. We respect our police, our central security force. But security does not mean illegal bunker in the middle of civilian life built up without authority. We have faith in the Constitution. We believe in the administration. We demand a government security post, a post under your command at Lungter Hill, which will provide security and protection to the villagers of Sinakeithei and the neighboring villagers without any discrimination
irrespective of any community. The soil of Sinakeithei raises students, not illegal bunkers. The soil of Sinakeithei grows paddy, not war. Thank you. आज मैं यहाँ जीत या हार की बात करने नहीं आई हूँ. मैं सिर्फ एक सच और एक दर्द के साथ यहाँ पे खड़ी हूँ. मेरे गांव में गोली की आवाज आम हो गई है. जीना मुश्किल हो गया है क्योंकि हम अपने ही घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं काम करने के लिए. चिल्ड्रन स्कूल नहीं जा पा रहे हैं और दुख इस बात की है क्योंकि हमारा जो कुकी नेबर्स है, फ्रंट एंड बैक सो मेनी नेबर्स है, वो लोग कब हमारे सबसे बड़ा दुश्मन बन गए हैं हमें पता ही नहीं चला. पहले तो हमारे स्कूल के स्टूडेंट्स उनके साथ ही स्कूल में पढ़ते थे, हंसते थे, खेलते थे. आज हमारे स्कूल के बच्चे सिर्फ कैसे they are learning how to hide instead of learning books. They are learning how to hide from the bullets, and it's very heartbreaking to watch our children decline. यहाँ के mothers, they are praying every day for their sons to come back alive. I don't think we deserve this kind of life. हमें सिर्फ शांति चाहिए, अमन चाहिए. हम सब इंसान हैं और इंसानियत सबसे बड़ी होनी चाहिए, सबसे ऊपर ही होनी चाहिए. Arui situation hili tamnaw bing nang song tak le hi tyong mai kha hanga ye naw ngara bing katam ka shui wangai naram hili ma pambai tha da apam ga chai nga dei da awo wa ma khlem ra naw tha da apam ga tei da apam thei re atumi phak ba madam nei kha ni te wai re naw ngara bing naram liung khangai awo wa wing lem li pam laga tam khui ngai lak ai na kala ra sangai lak ai na le da khla tam hi masam phang sak thore I tum li la phai apang khlap ni ser khai da da pangshap ma shok ra la chakmai ma thing rok la apon akhak mang ina han rok tale avwa ka salaga ningli ukha khnang maring ga phagalam long khring ga chung ga sampangai iram Sinakeithei aru ira shungda flui ma changta bai la leida le chilang mai da chimkuri khring khar gui bang naw khang naw li nansin ma thamai khwai da yam kui li pem da ling sang ga hai hanching han ra ping alu la bai bias la bai chanam la bai yam kui li ai na tang ta ma chang bai la leida khlai hina thang wi mirin li sa ga chu ga chung khalai ai re Jimang machila lingsang ga hai chi endang da Kuki naw bing da ram naw bing mi tali mathai milak la porai na ra khui da khlai cha kha wa shung da kachibat acham aram sa da khlai hi itum shi naw bing ka changkhat ai number ing tham nai ram naw bing ka yang li ga pam shong fuli za tung chatwa ka sa hi safe ma sa thore naw shi naw bing gala khar naw bing ma dei la yaw ra ngai la ngai na le da khlai iram wi playground ajabang na chakyang ai na ni mo go thui tha da naw shi naw akha indang da la chak ma thei thore maram ba ram naw ga thei li iram wi ka phungli Kuki naw na pangkar sem laga sali cream da da rimba mai re ari hi la itum hi ningli ga thring ning khrik da apam hi li pam da khlei ne china kya shi ga ba ya shogar phung da khlei ga thana bing agui sa mi da khlei bing na ka thak wa lung li yang sang mi khwai kala khang cha normal sala khlei mi rin ji thak la ga na khura mi khwai china bing itum ga to ong na khang kaung ne म नेपाली हुँ यो सनाइथेनमा बसेको यहाँ म नागासँग बिहा भएको छ 20-30 वर्ष भइसक्यो मैले यहाँ बिहा गरेको मेरा छोराछोरी पनि सबै ठुलै भए अहिले मेरा मान्छेहरू सबै गइसक्यो कोकीले जहिलेको बन्दुक हान्छ कोही बेला गोली हान्छ कोही बेला बम पड्काउँछ सरी उसले सबै त्यसो गरेर भेडा बाख्रा गाई बार्न जान्ने ठाउँमा पनि सबैले हानेर मेरा मान्छे जति सबै गइसक्यो यहाँनिर 50 घर जस्तो थियो अहिले 2-3 घर मात्रै छन् यो गभर्नमेन्टले हेरिदिनु ठुल्ठुला मान्छे छन् यिनीहरूले मद्दत गरिदिनु আমি নাম দো রাজু ফ্রেঞ্জো কহিমা এরথেল বড় বস্তি মানে আছে আমি ইয়াতে আহি গেলে তাংখুল বস্তি Sinakeithei ইয়াতে আহিলে 14 ইয়ার্স হইছে মাং খুশিবা আহিনে আজিকালি নকা লড়াই করিয়াদো গন্ডগোল করিয়াদো বেশি খুশি না পাইনে বহি আছে রাতি দেবি বম ফিলাই 100 পার হইছে বম ফিলাবি ঘুমা বলেবি না পারে বহি বলেবি না পারে মানুলা গো গো তে যাইনে হুমাইনে বহি আছে বাগান নিজর লা গো বাগান দেবি নিচে দেবি অসর হলেবি যাব না পারে হইছে
Kuki bitor manukan mokhan ke man didar dia se khushi na pawara koi dia se lot sai di moto koi di aigi ming ibema Sinakeithei tore wangma mitai likai da laibane iduga moina Kuki ga mitai ga lan tawbudagi irang thokpadagi akhoi leibam laitabadagi moina thoo hana thoan badagi Sinakeithei khunda changjabam lauraga khunna cheng cha khara piraga thaba ingang khara suraga talaga saraga lairingai tanda amuchu khun manungda irang tawraga moina amuchu bom nongmai ayuk nungdin khangdana kapsalaga laibam chabam amata khangandre aduga icha isuju amata unaba phangdre khoidi irang da chakhibadagi chajing amata unaba phangde moina lan tawraga imung manung loina kaina laire Kuki na irang tawbadagi Safe!